जोजोल्पा नापलस्कुस नेपा च्यानल सोयाचना दिपी सकल सोकुमे भाजु मेजुपिन्त जी सुशील शाही पाखे छिकपिनसँग सोयाचना दिगुदु जाजो सेलेब्स टक टाइम प्रत्येक बुधबार बनी 8 बजे वैगु ठुगु जाजो सजिमसँग नेपाल भाषा खेलकुद व थिथि मनोरञ्जन खेले थगु ना जागदिरङको पि थिथि व्यक्तित्व पि नापंगु खलबला छिकपिनिगु न्याने न्याव्याचनागु ख थति हे ठौन जिमसँग थन स्टुडियोले छम कलाकर्मी साहित्यकार नाप आशा सफु कुटिया चीफ लाइब्रेरियन सरद कसा जुया त खलबलाई नीति बनागुदो चासङ वेकदा लस्कुस दु सरद दुसिता जाजुले योगको सुभा दक्षिपले नापा छिगु साहित्य खेलेया विषयले खलबलाई या मजुला जो साहित्य खेले छिगु पला गथेना न्याटा नापा साहित्य खर घास जुयो कोठला नापा यक्को इ न जी ठामरु यो चाहिँ नि नापा साहित्य खय छ गरिबी जु ठा अलि पुलाङ्गो थो नेपालवासी वाप हो इनाप प्रकारपट्टि न अन पिदनी अलि वो इनाप वापट्टि जिमसन नापा चाहिँ नि साहित्य स्व्यान न छि सम्पादकीय त पौ जुला अथवा ख्याल खु जुला अलि चिकी को चाहिँ थट्या चाहिँ कविता बा शायरी थे बा थेटा जोया न्याकोपट्टि जुला थो चाहिँ नि थौ सुया चाहिँ नि करिबन सुइरति न या खंजिका सुइर न्यापट्टि थुक्न चाहिँ टाकटुक यहाँ पला चाहिँ नि यहाँ हुन्न हजुर छिगुला यो कोइ बन्यौ बानी दुरहेको न्याना गन भेटे जुल अने बन्यौ छिगु बानी दुरहेको न न्याना थ चाहिँ खास छोक ए बन्यौ बानी यको दो मक्के खास न ठाउँ कने बन्यौ इ मरोजो नि अले न्याठा वसा ठक्क बन्यौ चाहिँ नि अवसर चाहिँ नि तोम फेकाका होटा बस्या वसा न बागना वसा न अले न्याउसा छौ बन्योपट्टि छौ चाहिँ नि स्वेउ चाहिँ नि बान्थे न झुल्का खुलिया चाहिँ ख अले छिटो बनिगु छले चाहिँ गएको साहित्य चाहिँ योको बनियो विशेष न चाहिँ नि थ्वे बुनमा वे बुनमा ठेलम हो अर्थकसन तागो यात्रीयाबले उपन्यास त जुला बा चाहिँ बाखन जुला बा नुनो साहित्य त थजाउक्ति चाहिँ बन्दै यो साहित्य रचना न याना दिए गजाको साहित्य चाहिँ छिस आफू रचना याना दिए थ्वे चेयरका ठ्याङ्कल मुखो अर्थकसन नाप क्याम्पस इले नाप यो को सक्रियका थिथि साहित्य पाला अले साहित्य पाला यो सक्रिय जुया अले विभिन्न अथवा थिथि चाहिँ ढेन्ने बल्ला न जस्ने कम्पिटिसन गबले मे कासरेका जी गबले खेला कासरे जस्ने गबले चाहिँ प्याख अथवा नाटक कासर जस्ने अले अजाबले चाहिँ अल्पासम समया चाहिँ थोछो चोइबो ओ छो चोइबर गा चाहिँ ढेछौं ढेजनेका अले अथे ढावलके जको चोयो बानिका न नि थमेशा न चाहिँ अथे चोयो अथवा चाहिँ मरो ढावलके चोयो उक्ना चाहिँ बने जाउन अले ओइला चाहिँ आफ्नो चाहिँ थोछि चाहिँ क्याम्पस चाहिँ साहित्य पाला सक्रिय जोंबले छो क्याम्पसमा चाहिँ छो पत्रिका न प्याविका अब पत्रिका एटा चाहिँ गुमेशा चाहिँ नि थो लेख चोइबर का है गुमेशा बाखन चोइबर गुमेशा चोइबर अथेनी ठो चाहिँ आज सम्पादक जचो पे पासमी बाजिन थटे चाहिँ पत्रकार पासमी सँग चाहिँ उक्न चाहिँ इनाप्याटके थमेशा चोइबर जोला थुक्न आ ख्यालो चोया ख्यालो न चाहिँ आज चाहिँ उबले चाहिँ पुलिस त ख्यालो कासरका दु पुलिस त संस्था गोसा उयो दे पटिकम उबले ख्यालो कासर चोया ख्याल के न चाहिँ बांग्लामा चाहिँ चोमीको ठाउँ चाहिँ शिरपाट त मलाई अरे चाहिँ क्याम्पस स्तरमा चाहिँ मे कासर जोला मेन आ मसा चोइबराला चोइब्या न बांग्लामा मे चोमी गाजनी शिरपाट यो ए ठुक्न नि छौको ठाउँ अठे छोचो चोरगाला ओया चोया चाहिँ दुसान आठौँ कुनै जो अपो चाहिँ लेखन गाडी ठाउँ कुनै चोइस नराडी हो बाखा साहित्य चाहिँ पछि चाहिँ ला चाहिँ अपो यहाँ सुन्छौँडोका छि साहित्य कासा खलन दिल छिसन अयु कासा चाहिँ यको बतिकया दिया ए बतिया क्याउर गाठिङको अटलम मरो सामान्यतया जो ओइले जिउ छुछु झेन्डिया बल्लाले मैले चाहिँ नि पासमुसँग या ठे बटके आमल ए बटके आमल गाजन तेजनी मिला जको थमेशा बटके छिङको चाहिँ एट महिनाका पछि छ महिना जस्तै आ पासपिनसँग चाहिँ वो स्वभावै चाहिँ नि आठो जी चाहिँ नि जस्तै अब पासपिन त चोयाबियो सोयाले थमेशा चोसलो फाइदा मखो त पासपिन निम्ति चाहिँ थमेशा चोइबियो खट आ जे स्वभाव चाहिँ अपना चाहिँ नि जी अन्तर्मुखी स्वभाव हैन होला पन नभए मापति स्वभाव मछा स्वभाव अथवा चाहिँ निहने मचुनियो स्वभाव एजुलिन अले थमेशा चाहिँ नि थमेशा यारका पासका मयाजको जुइका जनि घुम्ने बिचाइबला घुम्ने जीवले लबुच्यो जी तर अर्खसन मयाका गजाको चुए दस चाहिँ छि एकदम लेट है
चुयो चाहिँ नि बिराट हो बिराट नदु जुल होला नदु ख्याला जुल होला अनेक जुल होला ख्याला बा अनेक चुया अहिले चुयो न चाहिँ नि घुम्ने चाहिँ नि थो चुया गर मती त छ चुये मफी जुनि अहिले घुम्ने चाहिँ नि चुयो निम्ति चाहिँ घट्टो खएको ठाउँ यो न चाहिँ छु अनि अपटिन अनुभूति थियो यहाँ खाँदा एरियो जी तोफिया बाखा जी जने मक्से मनो गु जने दृश्य बा गु लु खन्दी छ नि उकिटा बाखा थे देखा जने अपना बाखा छु पनि होला वो चाहिँ नि मक्से मुजने गडके जने तोफिया यो बाखा दो उयम दे छपनि बो बाखा जने लुमना वप्ति जने प्रसंग बस जने कने छबो बाखा चाहिँ नि यहाँले सुठे दन्चेका एरियो झलन च्याटिएका छौ जेले उना जी छम बुरिम छम मनु नाप्ला हुने हामीले खनिउका होला मक्से अब बुरिम चाहिँ नि मिखा सिसी मतलब चाहिँ सिकुसिको ढाप चाहिँ मिखा जुला अहिले सन फुलस ल दौ जुला अहिले ख्वा ट्विस्ट न चक्ला ख्वा तर बुरि जिमको ला अहिले उइके चाहिँ खनिनिउका अब खनिनि बुला चाहिँ अब म कनि थौ चाहिँ नि चाहिँ फिल्महरु छ चाहिँ नि चाहिँ नि फ्ल्याशब्याक डायरे मलाई ल कनि प्लापति खलु मंका कनि अहिले यहाँले छकजको मखो हामीले थो कन वो मक्से भन्छ निगा काठो छपो बाहन चुया शेयर गा चाहिँ जिसो बाहन चुइ थियो होला मक्से चाहिँ दिता सके अहिले थो चाहिँ नि नोगु सुथरगारी दे छौ बाहन चाहिँ चुइ होला होला नोगु सुथा होला नो सुथा नयाँ बिहान डाटे नो सुथा अठे मेरो छपो बाहन अठेरो छम मिसा मेस्ते यहाँले छगु इले फोन कल हुइछ नि हेलो गाट है अनि मिसाइ सवल कि अनि मिजा मेसा फोन दिगा बि होला हामीले फेजको मक्से हुन्छ नि सस्पेन्स कला अहिले थो सपना चाहिँ नि अहिले भाँ चाहिँ प्रकार चाहिँ भाँ चाहिँ थो वास्तव चाहिँ नि ओ फोन यहीमा चाहिँ नि मिजाम चाहिँ नि अहिले पुरा चाहिँ नि चीज चाहिँ नि एक्सचेन्ज या चाहिँ नि वो फुक विरूप जिरु के अहिले वो फोन यहीमा मिसमपट्टि चाहिँ नि उयो ठ नापैमा प्रेमी अथवा येजु होला अहिले अब बुनिउ निम्ति गाजी मिजम विदेश हूँ अहिले विदेश एक्सचेन्ज जिउ होला अहिले थ चाहिँ एक्सचेन्ज लाना चाहिँ विरूप जिउ जो नि उयो जिन्दगी छ बर्बादियाहरुका जे शिफ्टका टेबरका ठेका होला ठुके चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि रुवावासी थिएन जी तर अब मसिनका होला अब मिसाइ चाहिँ नि अहिले विरूप जो काट्न चाहिँ नि थ चाहिँ नि स्याक्रिफाइस हे होला अहिले म मिसम चाहिँ नि मेम न ब्याजी अहिले म चाहिँ नदै यो जीवन थ सुखपूर्वक या भने अहिले मिजाम चाहिँ नि हाना छौ यी चाहिँ नेपाली ल्याएमले अहिले उयो खास खास या मास्टर या फोन हेका अहिले नाप्नलाई थन्यो बाहन त जिन्दगी हिलार का नि जिन्दगी छ मोड होला ठेठेगा बाहन चाहिँ नि अथवा यो तिनी वास्तविक जीवनले कटे जजने दिया छिगु चाहिँ चुएको बानीदु भनिको बानीदु यदि चयाचनले बनाचनले चाहिँ नि यदि सुनान डिस्टर्ब याद तास छिगु रिएक्सन वो समयले गयो जी मतलब घुमघुमेसँग त प्याउ जी फुजी तर जिगे चाहिँ नि त रियो पास कमरो जी त चाहिँ उले चाहिँ त बैंक टेटे जा ज पास कम हो छिन म छ अले हानो चाहिँ नि मनोटेर गे जी प्रकार आछ शान्त वातावरण छेउ आनन्द वेठे जाव बा अठि छिउ ला तेका यो मोटिभ चाहिँ नि तर जी शान्त वातावरण न छुए मफका होला शान्त जुसा न छुए दिमागे मरियो लान्छन् खनी बा होला र टस्कन डिस्टर्ब थे जस नि उले टस्कन नि थु लेख्छ बा भाँस थुले माल नि थे जाव ते नि अन्यो हड्या जस नि बले टस्कन लिमलाबले अजाबले प्या भका होला तो शान्त चाहिँ चुएर गाजने घुम्ने घुम्ने अनुभूति दो प्यान बले चाहिँ नि छटाइता चाहिँ नि इ छ्याबले ओ शान्त ज्याजनी छौ अनुभूति दो चाहिँ नि झाप्यास गजिबले छिचनबले अनला सुयमरु तर अन यो कुचुए फेमा आउका तर चुए मफका अनला चाहिँ नि आनन्द चाहिँ नि जीवले वो सूर्यजको बिनाउँजको सोसँग इ बिनाउने हेर्दै नि सूर्य चाहिँ नि झिरा चाहिँ थन चाहिँ वो पहाड अथवा गुई चाहिँ नि दुने टोप पनि अनि चाहिँ पहाड बा गोमरु जो नि वो सूर्य टापा पापा चटाम र चाहिँ साल छिचना ने वो खनी वो अन्य अझ आज आनन्द भए छुया चुया जिउ डिम्बरेस दिमाग मरेका एनर्जी जस्तै चाहिँ अब ट्रियुक्ति छौ अवस्था जस्तै खोलाहरू शान्त प्राइमरी देशमा शान्त वातावरण छिटो चाहिँ शान्त वातावरण अब ठाकुर गाउँदै जस्तै छिटो छुएको छोले
ठुचो चोसा चाहिँ छिसँग प्रकाशन यान ए खासना चाहिँ नि सफु कठाउँ चाहिँ नि वो बाहन सफु प्याएर हुँला तो जीवन ये चाकलेर गाडी हो इनो ये बाहन गाडी हो न्यू बाहन सफु चाहिँ थौ जनवेल लो न न्यू सफु कृति प्याउला न चाहिँ नि पे थो बाहन छौ संग्रह हो निबन्ध छौ संग्रह पिकाएर चाहिँ नि छौ सामग्री गाठ समबट चाहिँ उके चाहिँ पिका कुटले दुका बाखमा प्रति लगाव चाहिँ गब्लेन छ बोलले बाहा प्रति लगाव गाठी चाहिँ नि विशेषना थो जे मने चाहिँ ठक्क झेपी उठे जी नि साला ठक्क झेपी उठे जी छन क जी फु अरे सायद चाहिँ नि ले उन बोले चाहिँ सु चाहिँ नि बालाम छमखन्जीमा अहिले चाहिँ नि नुले चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ महल दनी विभिन्न चाहिँ छेदनी छौ सपना थे मगस खनी होला इमेजिन थे जी चाहिँ अहिले का अहिले उके कोठा चाहिँ लगा चाहिँ सुरसुरी चाहिँ चोसिङ के उते जुला अहिले हन चाहिँ नि मेउ कोठा चाहिँ नि गेर आस अनेक चाहिँ वातावरण त अथवा गन छेन नाप चाहिँ नि फवी चों देफो अथवा चाहिँ नि गन लब्ज चों देफो अहिले वे न छौ प्लट थे जसनी का होला वे छौ न प्लट थे जसनी अहिले ठुटुङा चाहिँ मिलाइना चाहिँ छेपटी चाहिँ ट्याबले थ जखय परिवेश लका लिकलाय जुने जे चाहिँ शीर्षक न अथे जीवन चाकलेर का नि जीवन चाहिँ वरिपरि अथवा चाकले गाजन त्यही अहिले छिला छम आशा सफु कुठिया चीफ लाइब्रेरियन न अब्जियादिल आशा सफु कुठी छुख जे चाहिँ नि आशा सफु कुठी संलग्न र अनुस्वाफु दोजुरा थौ सुया चाहिँ अथे निर न्याउसे जे अन चाहिँ आबद्ध जसना तो आशा रेडियो चाहिँ छि नेपाल भाषा खेले अथवा नेवाटे खेले म नेपाली खेले न छौ चाहिँ महत्त्वपूर्ण सफुकुटी थो चाहिँ सार्वजनिक के चाहिँ सफुकुटी ख अल थो चाहिँ नि सुना डिम थो पलिस्तान डिम न ति नेपाल भाषा चाहिँ नाजाम हेलवा अले नाजाम चोमी साहित्यकार न ख भाषा निवा प्रेम बहादुर कसा जो स्थापना दियो तो नेपाल सम्म छिन्छ वो चार ठेलागा दुटिया खुनो चाहिँ थो उलेजा जुल लगा रहे मतलब अथवा सुरुवात जुल लगा रहे थौ सुया चाहिँ ठ्याक्कै प्यासी थो चाहिँ नि स्वी र फ्लास स्वी छरे चुन्नु गल थो उल्टा गर्न प्लाउटी ख तो चाहिँ कुलाउलो अथवा रक्तकाली दो अहिले थो सफु कुठी विशेषना चाहिँ नि निताजिया विशेषता दो सामान्य सफु टहबला चाहिँ पुस्तकालय बा लाइब्रेरी थे ख तर थुके चाहिँ नि अंग्रेजी अनुवाद ल्याबले द आस आर्काइव्स का ल्याबले अभिलेखालय थन चाहिँ नि छिसं हस्तलिखित ग्रन्थ बा लाठौं चेतौ ग्रन्थ दोलन दो संकलन जचौदो होला सफु कुठी अल अजाउ चाहिँ सफु कुठी चाहिँ दोलन दो संकलन जचौ या थो संरक्षण यामा बा थो चाहिँ लिंक टेमा एरे चाहिँ थो चाहिँ नेपाल युजको मुखु बा नेवाटे युजको मुखु तो विश्व सम्पदा तगा थुकी चाहिँ आफ्नो चाहिँ विदेश देश हुन ग्वालियाना थो सफु विशेष न चाहिँ जापानी छम चाहिँ भन्टे सुचो ताकवकर गेमेशा वे कर चाहिँ नेवा भ्यारी हुन य अथवा नेपाली बुद्ध धर्म न य जो नि तो चाहिँ वेकल चाहिँ थौ निजी खर्च या चाहिँ अञ्चो सफु फुके डिजिटाइज अथवा चाहिँ फोटोको या त्यसमा कम्प्युटर चाहिँ सुरक्षित या नहुजुल अरे नप्नपो थो सफु या चाहिँ हान टेउ कठाउ न चाहिँ छि प्लाङको चाहिँ नेवाटेवे पह कठाउ चाहिँ सियु बक्से तेया देका त्यसमा सुरक्षा टिटुका होला अल्ठुमी सफु चाहिँ आफ्नो चाहिँ विदेश देशमा अध्ययन यावी निरीक्षण यावी सोवी अल वेकअप पेन्सन चाहिँ आफ्नो चाहिँ लाभ काउदु छिउ चाहिँ सफु प्लाउटी हो एरो स्वदेशी विदेश चाहिँ आफ्नो नेपाली अथवा चाहिँ नेवाटे चाहिँ संस्कृति बा धर्म चाहिँ नेवाटे चाहिँ विभिन्न चाहिँ तैल चाहिँ बुल्दु ओके पीएचडी आ निम्ति चाहिँ वे चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्य चाहिँ गुहालिका होगा रेफरेन्स चाहिँ वो किताब कठनी आठौँने हालसाले अले छौ विशेष त थोजो छ मेरो छौ विशेष हो चाहिँ नेपाल भाषामा प्याउ घुल्न सफु त दुख फुक्क ठ्याङ्ग मुक्सान प्राय चाहिँ अन्छ नि सङ्कलन बाजे नेपाल भाषा चाहिँ सफु अहिले नप्रमा नेपाल सम्बन्धित चेतो बा नेवाटे सम्बन्धित चेतो ते मेमे भ्यायो न छो चिक्तर हुन्छ नि सङ्ग्रह न हो तर अर्को मुख्य विशेषता हस्तलिखित ग्रन्थ हो अहिले चाहिँ नि छि नेपाल भाषामा प्याए छौँ त्यो चाहिँ सफु यो चाहिँ सङ्कलन जुल आठौँ कुनै हालसाले चाहिँ नि अहुन्टिने आछिसँग चाहिँ नि आठो पुलाङ्गो सफु चाहिँ नि नेदुलो मल्याको छिसँग चाहिँ स्क्यानिङ बा चाहिँ डिजिटाइज यारुङका होला अहिले वो जिरुङका वो जाप्नी चाहिँ वो सुचोटाको यो ग्वाले वो जाजुरुङका छु इ जिता एरे चाहिँ सोरिपेर दट अहिले उगलिया दुने चाहिँ हाना मेमे हुनु सफोट चाहिँ विभिन्न डाटा चाहिँ पाखे चाहिँ चोला होला सफोट चाहिँ दुवावी चौँदो एरे चाहिँ लाठौँ चेतो अपटे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ त
ole आफ्नो चाहिँ फखा बेरुङका चाहिँ मेमे सामान तेरो ठ्यामन्ट मलाई छेदुन हुन यसले अझ थासे जुन चोपी थगिदो संकलन न सफुट चाहिँ छिरा चाहिँ सुरक्षित जिरो लेख्न चाहिँ छिरा दान बिउदो ठेठो सफु चाहिँ मुलाई करिब चाहिँ चिन्स गोटे हान खाए भयो अंकल का नोटी नि ल हान उगेर संरक्षण या मलाई पिंके मला उगेर डिजिटाइज या मला क्याटलगिङ या मला होला उगे वो जाएर चाहिँ आ ठाउँ कुनै चाहिँ नि जर्मनी छौ युनिभर्सिटी हेम्बर युनिभर्सिटी गाडीहरु वो हेम्बर युनिभर्सिटी चाहिँ नि आ थो डिजिटाइज या त संरक्षण या त ग्वाली चाहिँ छिटो भयो जुल्का होला सिसा चाहिँ यामो फुजा चाहिँ विदेशी ग्वाली यामा पर्यो विदेश चाहिँ ठ्याक्क ग्वाले छंग मक्सान विदेश चाहिँ बालो टेक्निक चाहिँ दु जुल झिरा चाहिँ वो अपासमा चाहिँ सपी महेजको दु आफ्नो चाहिँ नि छम चाहिँ अन्य हेम्बर युनिभर्सिटी या प्रोफेसर मेजो मिशेल बिदल लगारे मिशन तालिम बिउ होगा तो तालिम छिटो जको मखो राष्ट्रिय लेखालय केसर पुस्तकालय वो मेमे चाहिँ नाजा छिटो राष्ट्रिय चाहिँ फुके चाहिँ परिणित या चाहिँ वहाँ चाहिँ न्यानो तक चाहिँ सफो संरक्षण या वो सफो तो गोख्न प्याक या मे फुटेर गानी वो छौ चाहिँ तालिम बिया हुन्छ ल अब तालिम बिरुङका आ छिसन छिरा चाहिँ सफो कुरी चाहिँ वेगप नि ग्वाली अनोनसिया चाहिँ पहुँच चाहिँ वो प्याक या चाहिँ पिस्को या बा अलगै बट्टा डेकमा अपटिका अलगै फोन डेकमा हो वो फोयो चाहिँ अलगै उखे चाहिँ वया छिसन आफ्नो चाहिँ बक्स चाहिँ देख्यो चाहिँ सुरु चौडका होला उठोढुङ्गा चाहिँ छिउ चाहिँ थो डिजिटाइज अथवा चाहिँ फोटो क्याउ ज्याजी अलि चाहिँ उके क्याटलगिङ ज्याजी चाहिँ वो चाहिँ छिउ चाहिँ सुरक्षित कठ स्टोरेज चाहिँ वो चाहिँ मुनि ज्याजीका हजुर आधा ज्याजुले बचाको डिपाई जुइतेङु दु सोकुमी बाजु मेजमे थौ या मु पाका थ जिमस बनागु ख शरद कसा जुया त ज्याजुले आरास बचा हागको डिपाई जुइतेङु दु त बचा हागको डिपा लिपा हाकन ल्याउँदा निगु खला बला न्यवेगु हेजी आरास पल्क ब्रेक तो बचा हाकको डिपा लिपा हाकनस्क ज्याजुले लसु स्याना चना छिकबिन्छ सोया चना दिगुदु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम अले ठुगु ज्याजो स जिमस थौ शरद कसा जुया त खला बला निति बनागु ख चासा वेगदा हानस कलसको स्या आकनस कलसको दुसिदा ज्याजुले हानस कसुया छिसन्न कतिनी सफु कुटिया विषयले जानकारी त बिया दिल थो सफु कुटी चाहिँ नेवा त गुल्तक भयो नेवा त न भयो विशेष नै विद्यार्थी त उयो ख अले मेमे पि चाहिँ नि छि अध्यता र छु विषय कया चाहिँ नि अध्ययन यामन लास उयो जुल अले सामान्य बुन्यो पाठक त रिडर्स गाडा हेलो अवे कपि न चाहिँ नि रेगुलर दिने बा चाहिँ न्याउले चाहिँ उयो छु नि ले विदेश त न चाहिँ आफ्नो भयो अले अनि सफु कुटी वफि मनुले प्रतिक्रिया चाहिँ छु प्रतिक्रिया चाहिँ नि छिटा वपि अथवा छिटा छापी विदेश देशन मेमेठा चाहिँ नि थो सफु कुटी रहा मेमेठा अबले खाले बाजिन राष्ट्रिय अबले खाले जुल मेमेठा चाहिँ सुयान थन चाहिँ नि सेवा अथवा सर्भिस बाला अथवा थन चाहिँ जे चौपटी चाहिँ संरक्षण योजना चाहिँ बाला जुल ढामल लास छिर चाहिँ गुठो छिसँग चाहिँ डिजिटाइज चाहिँ सूर्यना उ डिजिटाइज चाहिँ नि छिसँग चाहिँ सन् 1998 इन्सियन सूर्यनौका होला 1998 चाहिँ 20 ढाबा उलिक नि इन्सियन सूर्यनौ तर छिसँग सूर्यनले चाहिँ अन्य चाहिँ प्रविधि चाहिँ मेमेठा न मजुनिका एजा उबले चाहिँ आफ्नो विदेश स्टेसन थन गेर ज्या जुरका चाहिँ स्वका होला एरो छिसँग जान चुनो उ जाइत चाहिँ नि मेपसँग बालको चोछाया अथवा तारिफे याउडो र अन्य डिजिटाइज चाहिँ नि छि सरकारी स्तरमा चाहिँ अबले खाले न अबले मजुनिका अनि सरकारी स्तरीय चाहिँ अबले चाहिँ माइक्रो फिल्म जको जछौं एरो चाहिँ नि वो छि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जको खण्डे जुल तर थो डिजिटाइज प्रविधिलाई चाहिँ गठेक अठे कलर चाहिँ बन भयो जुल उही आला हातमा चाहिँ थो चाहिँ अबले खाले बामी ठान जसुन जिउ जुंगला तर छिठा चाहिँ नपाउ प्रिका एजा यो क्वेशन चाहिँ नि थन्चौ प्रि चाहिँ प्रविधि अथवा थन्चौ चाहिँ सेवा चाहिँ बालारका चाहिँ वेकअप चाहिँ थाहा अले छबु छम लाइब्रेरी ने रूपमा चाहिँ नि गजाको चुनौती भयो लाइब्रेरी चुनौती थियो चाहिँ गेजु फुर्का राछ छौ चाहिँ नि आ सफु गुमगुमेसँग चाहिँ खुयाङ्क्यो प्रिन चाहिँ वेफु खेरला अन चाहिँ सफु यङ्की दु प्रि थामखो अनि चुना बनेमा हो अनि मलाई छ कपी बा चाहिँ यहाँ मलाई डिजिटल कपी पनि फुकेर दिउ ख ऐसा न छौ यो घटना चाहिँ जो यङको चाहिँ घटना न जुल अलि यङकोरका सिका चाहिँ जुन न यो बा यहाँ प्रिन फाटफुट जिफो
अहिले आफ्नो मेव चाहिँ चुनौती छुरासा छो निश्चित ई दे जुनी चाहिउटी छिन्छरान चाहिँ न्याटाटक चालिउ ख तर हर्या पि चाहिँ नि टिटेका चाहिँ नि 15 मिनेट पौने 5 बजे नि या चाहिँ जित ठ्या सुए माला बारे चाहिँ वेका तर लाइब्रेरी चाहिँ अञ्चनी मेशो धर्मछरा छ न्यावेले वसन छ धर्म निर्वाह टप्या वो जुसा बा असिन जुसा ठ्याउ चाहिँ टिटेका न वलका टप्या बिचन जिफु मला अह जिफु अल्सिचा जिफु एकने वार आ जिफु तर छिरा अदम जोगा क जो चाहिँ चासन गा चाहिँ सेवा बिउका होला ए जाना चाहिँ आफ्नो मनुते चाहिँ प्रभावित चाहिँ अह जिफका हजुर सिकपिन्स थो सफुकुथि छौ बालागु सुविधा बिया चुना दिगु दो यदि सुन चाहिँ नि बन्द जुइत्यंगु इलेन वलदासा वेकअपिन्यु लागि चाहिँ खुला यानातया दिगु दो आशा सफुकुथि मनुतेस चाहिँ थुके त छुक थ क्यागु या वेकअपिन आप चाहिँ लेटा मतलब चाहिँ ए मतलब जियाना ठे जुसाना ठे जुलगा नि वेकअप सुबा चाहिँ देछा छम लाइब्रेरी नि भूमिका चाहिँ छु खासमा चाहिँ लाइब्रेरी भूमिकाहरू चाहिँ नि मुनाहरू चाहिँ सङ्कलन सङ्ग्रह रहे मलाई अब सङ्ग्रह चाहिँ नि हान चाहिँ मेरो चाहिँ उके चाहिँ सूची अथवा चाहिँ उके चाहिँ क्याटेगोराइज अथवा छुट्याइ आउँथे अहिले वो हान चाहिँ वो छुट्याइहरूका चाहिँ उयो चाहिँ व्यवस्थित गर्न टेउ जुल अहिले थो सफु गन्रुगाहरू चाहिँ नि प्राय चाहिँ नि लाइब्रेरी ट्याके अथवा चाहिँ नि अञ्चनी पिङ्गे चाहिँ अन्य छौ चाहिँ नि देजुनमा फलान मिसन चो ठिया सपो छौ चाहिँ नि ट्यासा ट्या चाहिँ नि वो ठन्डु ठिया चाहिँ अपने अन्य प्लेस छौ थै चीज चाहिँ छि दिमागले सेट रया वो चाहिँ अनुभूति बा अनुभव चाहिँ नि वो तरण बेरुङका चाहिँ छटौँला जिमको तर अनुभूति बा चाहिँ नि ए जिबला चाहिँ देछु नि होला त्यसमा चाहिँ नि थो चिया टियुले न चाहिँ नि अन्नीमा चाहिँ नि लाइब्रेरी न अठेदो वेक न गन्धराज गुलनम्रे गन्ख त्यो चाहिँ छाक 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 ट्या फुट्या गाठे होला अनुभव छाक चाहिँ नि आजिकेन उल्छिङको मर्साना तर सामान्यतया अन्यौती नै डेक ट्याम हजुर नेपाल भाषा अवस्था चाहिँ छुदो नेपाल भाषा अवस्था अपोसिन तो बामला अथवा चाहिँ नि नापसिया चाहिँ नि क्वाउन धेरै जाप्ति प्रसङ्ग टोकै छुन्दो तो यहाँ जान्तु चुनिउ ख भाषिक चाहिँ नि अवस्थाहरू चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ मुख फुक्के भाषा न ठाउँमा क्वाउँ जान्तु चुनि होला अङ्ग्रेज भाषा न जचुनि बा चाहिँ खस भाषा र नेपाली भाषा न जचुनि बा हिन्दी न जचुनि ठुक्न चाहिँ छक ठाउने छक क्वानी बा चाहिँ छौ निरन्तर चाहिँ हान्छुनि विभिन्न कठाउँ र ठिटी कठाउँ चाहिँ जीव स्वाभाविक ख ठाउँ कुनै न थो नाफा चाहिँ नि थो गो चाहिँ व्यवस्था अथवा चाहिँ पञ्चायत कार्यालय तस्क दमनयन्त्र यी उब्ले चाहिँ दमनयन्त्र सानो चाहिँ नि प्रशासन नबोलबानासँग चाहिँ नि साइटिस्टमेन्ट ल्या हो अथवा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम त या हो अथवा चाहिँ सफुट पिक्या हो यहाँ मध्येको जन्तु जुन चाहिँ ख प्रजातन्त्र वेरुङका वा गणतन्त्र वेरुङका चाहिँ को चाहिँ छौ स्वतन्त्रता डट अहिले उके चाहिँ फेरि चाहिँ चाहिँ शिथिलता ठ्याङ खण्डका र अन्य गतिविधि त र चाहिँ साहित्य गतिविधि म मेमे गतिविधि न चाहिँ पछि शिथिलता ठ्याङ खण्डे छु ख यदि आज नि या माल ठ्याङ जाप नभ चाहिँ नि या मा ठो भाषियो निम्ति छु या मार्यो तर स्वतन्त्र ड्याम गोल्ने चाहिँ आज जे जे ठ्याङ जाप अन्य चाहिँ खण्डे छु जुल अहिले नप्रपाउ चाहिँ नि छि चाहिँ नि थो नु पुस्ता ठोकुने चाहिँ नि निराश थ्याङको जुइमा चाहे कि नु पुस्ना चाहिँ नि थवे माठमा चाहिँ नि थो भाषा सेक्यो अथवा संस्कृति सेक्यो गर्की चाहिँ ठोकुने गुला महिना होला गुला जुल नभ जो चाहिँ बाजा ठाइपिए चाहिँ मिजाउँदा चाहिँ खन्छ होला गुला बाजा ढुङ्गले मिस्टेसन ठाइ जुल मस्टेसन एकदमै सक्रिय जिउ जुल संस्कृत खेलेन बाजे भाषी खेलेन एउटा छि प्यासको निराश जुइमा अवस्था थ्याङको मर्का निराश जुइमुखु अवस्था चाहिँ घटना ट्याउ जब कि छे माबापिनसँग मस्ते त नेवा भए मुछेल ढुङ्गल नेवा भए मलाकी ढुङ्गल थो चाहिँ नि थो गुइले चाहिँ नि छि प्रशासन नप चाहिँ नि छो व्यवहारिया माउजो नि खेभ्या लाकल के चाहिँ मजा चलाक जी अथवा चाहिँ नि अफी स्कुल हुन त अफी बाप हुन त अफी धेरै जाप्ते अन्य अपते छौ चाहिँ नि मानसिकता दुख ठोला दुगु हे जुल अ साना नेवा भएला मलाई ढुङ्गल नि नेवा भए मलापति न चाहिँ नि छौ चाहिँ नि पक्ष दु नेवा भए चाहिँ नि वो छे चाहिँ मलाउ अथवा चाहिँ छे माउ मलापति छौ चाहिँ नि उनो छौ चाहिँ पक्ष दु अहिले मेरो पक्ष चाहिँ नि छुर्कार हाँस वो मलापी चाहिँ नि मस्तेसन तर्क जिरुङका चाहिँ सन थो जिम्मा वुया चाहिँ गल्ती या ठेने जाब अन्य अनुभूत न आपास न याउडुका होला थो चाहिँ पिन पिन चोमसँग चाहिँ अपयाका
विदेश चौंसा बा अनु चौं पिन चौं चाहिँ अनि चौं भाषिङ निश्चिन्यो अल चाहिँ निवा भए मसिन उठे जोसान अब यो तर्क जिका चाहिँ थो निवा भए चाहिँ थ मातृभाषा सेक मारे चाहिँ जाप्ते आ पिन पिन चाहिँ अनि अपटे छौ चाहिँ वातावरण चाहिँ बोल्न चाहनु सिना ज तैदी थे नेपाल सरकार नापा नेपाल भाषा या त सरकारी कामकाजी यु पाए रूपेन कया चंगु ख आवया वन मते रुंगल ठुकै त छुछु मनु तेसा चाहिँ झिगु ठो नेवा अस्तित्व नंकीगु कथन कया चंगु दो सिन्थो विषयले छुतयारी थो चाहिँ नि कामकाजी चाहिँ नि थासे रञ्जना लिपि छेलियो बाठेर मक्के रञ्जना लिपि थियो चाहिँ नि उहिले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ दुजजी त नेपाल चाहिँ नि छु भाषा ख नेपाल छु आख ख नेपाल चाहिँ नि छु मसीका पिवेव निम्ति चाहिँ नि नेपाल स्वतन्त्र राज्य खरका पिवेव निम्ति चाहिँ अनु चाहिँ दर्ता बिउ झोले चाहिँ थो छौ ख अहिले चाहिँ कामकाज चाहिँ नि छेल्टाउ मुखो अहिले तर छुरास थो साहकाल वे यहाँ चाहिँ गुत नेपाल लिपि नेपाल सम्बन्धबाट चाहिँ सरकारी कामकाज छेल्टे टाउ ख उगेर लिपा चाहिँ साहकाल चाहिँ सुरुजी ढुङ्गा चाहिँ बुढो चाहिँ मरेका छोला चिका छोट अर्खसानो चाहिँ ताई टक चाहिँ नि थो साहकालले चाहिँ नि छु यी लिपा ठिङ्क चाहिँ नि थो नेपाल भाषा वा नेपाल सम्बन्ध अथवा चाहिँ नेपाल लिपि सरकारी स्तरीय चाहिँ छु सन्धि सम्झौता जो चौँटुका होला त्यो चाहिँ तिब्बत नप सन्धि सम्झौता या माबले अब मेमे ठानो छे माबले नेपाल लिपि नेपाल सम्बन्ध वा चाहिँ थो चाहिँ नेवा आख अथवा भाषामा चाहिँ छिल्टुन चौँटुका जस्तै आपाहे मर्ने नगरपालिका यु लिटर हेडे रञ्जना लिपि नापा नापा छला वया चंगु ख आवया वन मछल तैगु चाहिँ खन्त वया चंगु दो थो खास नेवाते त बाइपासै या तेउला मखला ए मखो आ न टेरंकुल जिमा लेटर प्याड चाहिँ नगरपालिका यु लिल चाहिँ दो होला सेन बोटेन दो अछि कुटोर चाहिँ आमी मेठानो जि मतलब यापटे कुट ख तो चाहिँ आठौनेल चाहिँ संगीता वे जेरुंगा चाहिँ प्रदेश सभा बा चाहिँ विभिन्न चाहिँ वेरुंगा स्थानीय सरकार चाहिँ वेरुंगा ठुकी अप्यास क थाक्पि उठे चाहिँ उली चाहिँ मजी माका नबरे थो अवस्था थिउला खय खर अझ झिगु नेपाल भाषा या उत्थानी नीति छुछु या फैछि स झिगु भाइ त उठान या निम्ति चाहिँ नि नाचर हेथे चाहिँ गो मस्तेसँग मलाउ यो प्रसंग दो ओ अजापि चाहिँ मस्ते निम्ति चाहिँ झिस छौ थो संचारयो माध्यम संसार न अझ अफवा चाहिँ नि प्रभावकारी जिरुगारी हो चाहिँ नि झिस मस्ते त यही कोठा या चाहिँ नि यही पुगो कार्टुन त नेपाल भाषा चाहिँ नि किन पटकार आछ मस्ते निम्ति जो चाहिँ नि वो भया सोट चाहिँ ठिकीका होला छि मस्ते त चाहिँ झिस चाहिँ हिन्दी भया मसेना होला तर एमसँग चाहिँ टिभी सुया चाहिँ हिन्दी सेको छु नि रमे भाषा न बा अंग्रेजी न चाहिँ अठेर छ नेपाल भाषा न अन्य छौ मनोरञ्जनात्मक चाहिँ नि छौ ज्याजो डेकी फुसा अथवा चाहिँ कमिक्स त डेकी फुसा तो तस्क प्रभावकारी चाहिँ थोजिका न्याइपुको खाना बला ज्याजन छिनाब आरा साकन ज्याजुले बचाको दिपाई जिटिङ दो सोगुमी बाजु मेजुबे थौ ठुगु ज्याजुसँग जिमसँग नेपाल भाषा ख साहित्य ख व आशा सफु कुटिया चीफ लाइब्रेरियन बाजु शरद कसाय त खला बलाई नीति बनागु जुल ज्याजुले आरा साकन बचाको दिपाई जिटिङ दो तो बचाको दिपा लिपा हाकन ल्याउँदनीको खला बला छिकपिनीको न्याने न्यवेगु हेजी आरा सपलको दिपा तो बचा हाकगु दिपा लिपा हाकन सक ज्याजुले लस्कु सेना जना छिकपिन छ सोया जना दिगु तो ज्याजो ख सेलेब्स टक टाइम अले थौ या मु पा कथा जिमसँग बनागु दो शरद कसाजु या त चासङ वे कथा हाकन सक लस्कु स्या लस्कुस दु छितसका हाकन सक सुवा नेपाल भाषा खलाबले झिगु नेपाल भाषा या शब्द भण्डार मगा रहेगु खना वया चंगु दो वो चाहिँ खास छु ख शब्द भण्डार मगाओ अर्थ चाहिँ नि नेपाल भाषा शब्दकोश मेमे भाषा थे महेजको प्या होला विशेषण थो भाया तमी जीव निम्ति र भाया चाहिँ नि लिङ्कटेव निम्ति शब्दकोश देख्यो न तस्क आवश्यक सामान्य भाषा निम्ति जाइपि बा भाषा निम्ति चोइपि सुयान थो शब्दकोश निम्ति जाइपि चाहिँ तस्क ठाकु पिसे ख शब्द त मुन्के माला खगो मुन्के माला बाजन अरे ताछि थाठा से चाहिँ छलबला बा पहच अडे छुनी उनी ठजप्ति जाया त चाहिँ मयाजको चाहिँ व्यक्तित्व दोजुल ए जान चाहिँ छिउ चाहिँ शब्द चाहिँ नि अथवा चाहिँ छिउ चाहिँ खगो चाहिँ भण्डारण अथवा चाहिँ तुको चाहिँ पछ मका होला अर्खसन ज्या मजो चाहिँ मक्का गडके चाहिँ छिगु चाहिँ नि नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ त
खगो टुकुरका चाहिँ छो इन्द्रमाली जुया सम्पादने प्याओडो अथवा चाहिँ विदेश टेब निम्ति अथवा चाहिँ स्वदेश टेब निम्ति छैन विदेश टेब निम्ति पछि अप चाहिँ पुलाउ चाहिँ सफु अथवा चाहिँ लाटाउ छिटो सफु या उकी डेगु छल बलाई युक्ति चाहिँ सफु गयौ प्रि चाहिँ शब्द त दैबा खगो त दैरगा चाहिँ क्लासिकल नेवर डिक्सनरीका चाहिँ डाक्टर कमल प्रकाश मल्ल जुँ भएको मु सम्पादने यहाँ सफुटु अरे सतमन जोशी जुल बामे सन छौछौ चाहिँ थियो पिगिट टौटुका ल इसरान श्रेष्ठाचार्य जुल तर न मेमेओ भाषा स्या चाहिँ छि चाहिँ पछि चाहिँ म चाहिँ खगा अझ ठुके त बालक यिंकी त छ्या माली थेज आठौँने न मजे चौला मखु जे चौडो ठौँने चाहिँ विभिन्न कठाइ चाहिँ नि स्थानीय भाषा थे अथवा चाहिँ स्थानीय चाहिँ कठाउन जे चौडो अथवा नेपाल भाषा चाहिँ नि नेपाल भाषा तमिर गाडे तर छुकी तमिर हो चाहिँ नि मनुटेस मुसुका होला जे नेपाल भाषा तमिर गाडे हो चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ धु विशेषता अथवा चाहिँ न्यू विशेषता छौ चाहिँ नि क्रिया यासो भर गाडे क्रिया टमी छि होला मेमेओ भाषा चाहिँ क्रिया उगी तो भरव्या यो चाहिँ या त क्रिया चाहिँ छि इसरान श्रेष्ठाचार्य धोपिकोर यो चाहिँ नाम चाहिँ छौ सफो प्याइ छौडो अरे छिमेओ भाइ विशेष चाहिँ नि मोनोसिलेबिक टेन्डेन्सी गारे ए जो एकाक्षर प्रवृत्ति भाषा गारेका छ आफ्नो चाहिँ तगो चाहिँ नि अर्थ पिजेप्टी उगे ठन्याउटी न चाहिँ नि छि चाहिँ नि छु तर अंकल मखो अटकासन छ आफ्नो चाहिँ नि गुली अर्थ देवटी खर यो चाहिँ सो चाहिँ अयपटी चाहिँ चाहिँ स गो शिरगारी चाहिँ भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जो चाहिँ नि सम्पादनमा र मुना चाहिँ जस्तै को छ आखाना चाहिँ यो शब्द बिटा छ गरके चाहिँ नि छि आ खटु छि उवा छ जगड हासन छियो चाहिँ थो मुठी चौ वाजुल अथवा चाहिँ आकाशसँग उयो वाजुल जाकियो वाजुल क्रिया न चाहिँ वारगा ठ्याउजुल मलाई ठ्यान वाजुल एरे चाहिँ खाजगड हासन अठ्या नकिमे छु चाहिँ खा वस खा अथवा चाहिँ सिम्या छु फलफुल खा होला अथवा चाहिँ छि चाहिँ मनी ब्ला साना नेब्रो न्याब्ला न साना नि जे खा ला ठ्याउ पेने दो ठ्याउ चाहिँ आटर थो छ आफ्नो चाहिँ तगो अर्थ जको मुख हान वो आफ्नो चाहिँ विभिन्न चाहिँ शब्द न देगी जोक्तिका विशेषता अनि अप्टिका छिने एजुनी छिउ चाहिँ भाइ विशेषता ठ्याउ न चाहिँ छु चाहिँ शब्दको अवस्था बा चाहिँ प्याम हो मको प्यावी छुन्टु तर मुहका तर छाकी ठ्याउले जाएर पछि मेहनत माला बा पछि विशिष्ट ईबी माला अध्ययन माला एजा आरासा प्रसंग भतिजा बदलायागा छिगु सेन्स अफ ह्युमर न एको बानार गानिना सुखा जिन मस्योको जिगर दिला मरला छि अभिनय न यानादि आबे टेंगु सकिपा च्वापु फेले न छिगु भूमिका दो तो च्वापु फेले थगु भूमिका यो विषय ल कया पति अनुभव कना दिसले चिक्चा गौक्ति छोर भूमिका दो खासना थुगे चाहिँ नि थुगे निम्ति छि चाहिँ निर्देशक भाजु प्रदीप जेट आफ्नो आफ्नो सुबाइदे छमा वेकअप इ छौ डकुमेन्ट्स यो लागि चाहिँ नि थुगे निर्माता जे ओम चरण अमात्य जो अले प्रदीप जुपी चाहिँ अन आशुदे छाउका अले प्लाङ चाहिँ छि चाहिँ लो लासे छौ प्रसंग अले लासे त चाहिँ नि माउ चाहिँ बही खाटा अनि चाहिँ नि कपी डेलर गा चाहिँ कपी छाउ अले कपी त केना छि चाहिँ वो लाटन नाप चाहिँ त अपति चाहिँ तड्डार गा हैन होला तड्डा अनि अपति वो नेपाली फुटे चाहिँ त अले वो खन अलजी चाहिँ नि छौ मिटिङ या पियानो भन्नु हो पियानो चाहिँ हो अले चाहिँ नि प्रदीप जुया चाहिँ डिका अथवा जिरा चाहिँ पना छौ खना जिम ठेरे ठेरे चाहिँ नि ठे संकबाइ निम्ति तले चाहिँ सुटिङ या थियौ उनी छौ भूमिका चाहिँ नि खनसाडे चाहिँ नि जिता मने होला छिटो चाहिँ लिएर गाडा अले जिन डाइरेक्टर प्रदीप हजुर हजुर वेग अनि टपेंगा याद का जोर गा चाहिँ नि अले तुरन्त चाहिँ नि वो छौ चिक्क रौ फुंगे छिगु चाहिँ के चीज रौ भूमिका भूमिका चाहिँ सुरे ठो चाहिँ नि लासा या चाहिँ छौ बने जा व्यापारी सिलसिला अले थन नेपाल वो पि व्यापार त वो अले जि चाहिँ नि लासा चाहिँ नि व्यापार न ल्या बेच्नु प्रसंग जिन छम व्यापारी जुल व्यापारी अले चाहिँ छम चाहिँ अस त्वाय चाहिँ छौ पाला या चाहिँ छम व्यापारी जुल के छि अले वो थन नेपाल वो चाहिँ पिन त ले दफे नाप्ले प्रि चाहिँ छौ प्रसंग छौ चाहिँ दु अले उगे निम्ति चिकचाको चाहिँ सौ यो छौ भूमिका टुकाजी व्यापारी अले जस्तै छिसाबो संकिपा चाहिँ अभिनय याम रेसियो अनुभव गर्दै खानाले छ वो संकिपा चाहिँ नि त्यो चाहिँ मुस्ताङ या जो होला
अहिले मुस्ताङ्गे वनाबीले चाहिँ थो टिम न हेप्रो सुने टिम जुल अहिले ओके चाहिँ अनुभव पि कलाकार पासमी राज्य स्यान सिनियर पि जे राइन्द्रमान साक्य रहे चाहिँ मिमे पिन आफ्नो दोके अहिले वेक पि नाप्रो चनाउ वेक पि नाप्न चाहिँ आफ्नो चाहिँ थो चाहिँ पासमी थे छौ चाहिँ वातावरण ने बाजने उठ्न चाहिँ थो सकल टिमे चाहिँ तस्क हेपुगे चाहिँ अनु चाहिँ सुटिङ कोचागा अहिले चाहिँ जी निर्देशक भाषण चाहिँ क्या आफ्नो चाहिँ कलाकार पासमी छन् तस्क मेहनत यावदो अनु जी चाहिँ सूरज व्यञ्जन कारजुल बा चाहिँ अठे मिमे पासमी थो चाहिँ संजय शर्मा पिन्जुल सक्ने है अरे ठुकी चाहिँ मु नायक जुल ठुकी वेक पि फुके चाहिँ छौ चाहिँ नेपुसङ चाहिँ उले चाहिँ थो सुटिङ चाहिँ गो चाहिँ जचो जछ्या सक्ने चाहिँ लेट आयो खन्नु गबले नि चपु फे बाइक मेमे सङ्की पाएन मिटा दिया सङ्की प्यार गरे हामीले तरु पर्दाल चाहिँ नि मरो थ्वे हामील अल्थो स्या ह्यो चाहिँ चिकी रहँ चाहिँ अरे चाहिँ थो बाजे गुया जुल बा चाहिँ परफर्मरमा चङ्ग जुल ठुई विशेष चाहिँ आरएमजी चाहिँ निर्देशन छौन्यो चाहिँ सङ्की बाजुल अहिले वस्या ह्यो चाहिँ टेलिफिल्म चाहिँ थो नजर जी ना यो डगले नपाङ चाहिँ नि जी मिटौर गाडी चाहिँ त बैंकर गाडी हो हजुर थ सुया चाहिँ एकै ह्या चाहिँ सुटिङ जिन मचा ने होले हेलो के छ पत्रकार फिल्म गया चाहिँ दो जुल ठुक्न अहिले नाच रेटे चाहिँ छि थो क्याम्पस उबले तस्क सक्रिय जो नि उबले चाहिँ नि अहिले क्याम्पस न आफ्नो नाटक त मिट्यो बोटिका चाहिँ या प्लेन सेन्स जुल अहिले वस्या ह्यो चाहिँ नि आ छि विभिन्न चाहिँ तो नाप टले से चाहिँ छि चाहिँ नापा दगले नापा दबले दनौर गाडी होल चाहिँ नि उनो यक्के जे मचा चिन्जेला यक्के ह्या चाहिँ नि नापा चाहिँ मचबले चाहिँ टले चुना चाहिँ मिहाल्योगा होला तले चुन्यो मिहाल्यो अहिले चाहिँ जो मिनि पि 5 मिनट देजने जो जखै हामीले मनो देजने का मेन चाहिँ अन चाहिँ यक्के देजने अहिले जिथा तले एरियो थ्यामर तलेमा छ नाजामा गाएको वेक ठाउँने मन त राजेश ताम्रा कार गाडीमा वेकमा चाहिँ नि यमा ससमा गाडी टिमले हाल्दियो वेकमा अहिले जो हाल्दिने हामीलाई क्या शरद सन्त चाहिँ थन्दको मगसम डब्ल्युएम हालियो गाने वेकमा चाहिँ नसिएना संगीत यो नाम सयम शो मेस त मुखला डब्ल्यू थने गाजने मिहालो जुल दगला नापा ठाउनो डब्ल्यू रे मिहाला ठाउनो जुल होला अन लिपा चाहिँ नि ट्वाइमे चाहिँ नि हनिबमा चाहिँ नि दाजु अथवा नेवा खेले हेलवा मल्ल के सुन्दर वेकमा चाहिँ ख्याल छ चेडियो जुल अब ख्याल चाहिँ नि या चाहिँ सम पात्र यो रूपमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ ख्याल म कटा चाहिँ न डब्ली सबग्रहले चाहिँ पलाट्यो जुल होला त तस्मा यो कोही हो खण्ड जुलका अनलिबो ठमे सा चेव नजुल अथवा चाहिँ अलि मिटियो नजुल थियो चाहिँ निरन्तरता डब्ली अभिनय यागो चिरङ्गु पर्दा अभिनय यागो व तरङ्गु पर्दा अभिनय यागुले छुपा आ प्रविधि कठा बामेमे कठाला फरक जुल तरन चाहिँ नि अनुभूति कठा क्यामल लगा रासा चाहिँ नि फुकेसा छवेली सबिजी वो डब्ली किनिबले चाहिँ छौ चाहिँ नेफु सुङपति अथवा चाहिँ छौ चुनौती चाहिँ वो छौ चाहिँ दो जुल अखुन तिन लगा रासा न थो दक्षिण मर्ने जे चाहिँ युगो सुङवे चाहिँ नि नाटकको ख्यालके चाहिँ नि छौ पुटिकया छौ चाहिँ नि जे सत्यमोहन जोशी थाउने वाङमे शताब्दी पुरुष गाची सहनतैमा वेक्ला उइले जमाने चैतौपी छौ चाहिँ नाटक दो बैदेबार गाडी हो अहिले नछ प्रसंग न चाहिँ थो शब्दकोश प्रसंग होला तो बैदेबार गाडी हिम्मती चाहिँ नि चाहिँ पन्ना प्रसाद जोशी होला उबले चाहिँ नि वेक्ला चाहिँ नि करिब नेरो देथे चाहिँ खगो मंगादिउगा आज शब्द चाहिँ मगार हिनी होला तर उबले वेक्ला मंगादिउ सफु चाहिँ नि पिकाउ निम्ति तो सरकारी स्तरमा पिकाया मार्का चाहिँ नि मन्त्रालय नाप्लायो छोले मियम साहित्यकार आश्रम साकिरकारीमा अहिले वेक अप मोटरसाइकल ल्याउने अहिले संयोगको ठाउँ चाहिँ नि वो मोटरसाइकल दुर्घटना भएको मरोका होला बैठे बारेमा अहिले आहा चाहिँ दुखै खण्डामा ल वो शब्दकोश आर्टको प्यानम हो निका होला तो चाहिँ नि पिर निएर तेरको ती प्रसंग जीवन क्लब अहिले वह क्यारेक्टर चाहिँ आफ्नो बैठे बाजे आज नि मिटौका होला अब एक करिब चाहिँ नि अथे नेया र बाजे ने खुरुदमा जुई बैदेबा चाहिँ वो फुटका हजुर चाहिँ अभिनय नजुल दबलिया जुल
अहिले नप चाहिँ नि ओस्या हिउँ चाहिँ नि जी नेवाटे छम हेलवा परिमरत्न तुलाटहरु जो वेक चाहिँ नि जंको वंगु दे जुल अहिले जंको इले चाहिँ वेकलन चोइदियो चाहिँ नि ख्याला छ बुटो जन्तर गाडियो वो जन्त्र न चाहिँ नि छम कलाकार रुपे मिता अहिले हन मेउ छो चाहिँ संयोग न गिरजुरकार हामीले अहिले वेक थो जंको या छु इले पाए चाहिँ दुःख पूर्वक छिउ भने मन त अहिले वेकलन डकले लिपाङ इले चाहिँ चोइतौपति चाहिँ नि हन छबु अठे ख्याला छ बुटो जाटा गुर गाडीमा जाटा गुरले चाहिँ अहिले अख्नु चाहिँ नि यसले चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य नखरका चाहिँ यहाँको निकोगु अहिले चाहिँ नि वो चाहिँ नि यसले ल्याकको दुने अहिले उगेन चाहिँ नि हाक्न जाटा गुरिए चाहिँ फुनका खेला मिटो जुल ठौने टाइम होला एजा ठो मेयो स्यान ठो चाहिँ भति चाहिँ हेपु पक्ष त थाना थाको जुइने भयो हरेक चीज त थाको ओ स्क्रिप्ट चाहिँ ठौनेल चाहिँ इ न भन्नु एरे चाहिँ सारे अथवा चाहिँ समय न चाहिँ अथवा आ चाहिँ बदल ढ्याम छि होला यसमा चाहिँ हस बैसवन गा ढ्यामले होला एजुला लुमिङ र ठाकु का होला अखुन जाटा गुरु चाहिँ भिटाबले न चाहिँ नि जाटा गुरु चाहिँ ठाम टेका छुइया डायलको लुमा मजु का फसाद मजु होला अनि स्क्रिप्ट स्पेस नडो तर चाहिँ नि आ स्क्रिप्ट स्पेस न गाटा ठाम टेर होला स्क्रिप्ट गर्नु जिर का ठो आ खतम जुल गा ठो आ अनुना सुनवा गे जिर ग चाहिँ अन्योपटी चाहिँ नि अवस्था जो तर चाहिँ ठाउँना चाहिँ ठ्याक्क वो सुसेट मिलेजियो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ सर गर्न मसिन क्या चाहिँ मनुटेको रेस्पोन्स गथ्यो होला रेस्पोन्स न चाहिँ नि आर्टिकल चाहिँ बालप थियो रेस्पोन्स अथवा चाहिँ नि मतलब चाहिँ मयको थियौँ कमरो कैसा ये को है तो का छौं फोन का ठडे त्यो चाहिँ उपसन सकारात्मक चाहिँ नि दुका रेस्पोन्स त जाको खेले चाहिँ कुखिनी बिन यको दयाज नि वेक बिन छुटे यादे ए कुखिनी पिन मरेको मगा होला कुखिनी मन देखेर चाहिँ हाक्न चाहिँ नि चेचेट आइछ नि हाक्न मलाई एज चेचेट ह्याम जो मलाई कुखिनी पिन म हजुर तर कुख्यौ सानो चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि छु अवस्था सिका कुखिना अहिले चाहिँ ओके चाहिँ छु सुझाव न दशा छु चाहिँ नि ओके छु टिप्पणी न दशा अहिले मिटी पिन चाहिँ नि हन चाहिँ नि आरास बाल्यकाल पाखे भने छिको बाल्यकाल गति भिडेजुलले बाल्यकाल चाहिँ नि लुमङ्गे बेला चाहिँ आनस कप म चाहिँ मास्ते वठे छु होला म चाहिँ बेला चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अठे नेपुपी पासमिन्दो म चाहिँ बेला चाहिँ नि तस्को अशो जाजिन यार्न मगला अथवा चाहिँ नि मेरो ढ्याब्लेर यो चाहिँ नि नभए चाहिँ नि यो क्वे टोइलेट अथवा चाहिँ अपो चाहिँ सार्मिक चौबिटा दिजनीका होला मतलब चाहिँ टोइलेटले आजको मन त अहिले सार्मिक चौबिट थासे आज नि विभिन्न चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सरकारी अफिस त भए चाहिँ ज्याकोटी चार गोल्ने जिमठान 18 छौ चाहिँ सार्मिक दुका तर सार्मिक चौबिट जीवला ढबल चाहिँ ठाउँमा त्यहाँ योको मोटिमिट नमचा मनु नबच चाहिँ म कम जको जीव छु अहिले मनु चाहिँ दुनिया ड्वा मसे पिने चाहिँ म कठकी फिका होला जीव बानी आयो चाहिँ फु अहिले जिम मजबले चाहिँ नि वो अन जनबाले उना चाहिँ वो भाजा खुयायो का खुया या चाहिँ वो भाजने चाहिँ मिखा थे निगो चाहिँ तछना अनि मुटु छपा थे डेका और वो चौबी चाहिँ भूकन चाहिँ तजाउ चाहिँ पखले टिया दुनिया चाहिँ मेन बट च्याक्टा होगा अल अठे चाहिँ ननलाठा चाहिँ मुगाउ पिन चाहिँ बसबिया चाहिँ बिसुनी हो दुनिया छुकर यो चाहिँ बिसुनी जुल अल हाक्न चाहिँ मचबले चाहिँ ठो भबि कुया टाटा जसनी होला अनि यो टाटा भबि कुयाले चाहिँ टुयो रङरिङ पाना र कोमा चाहिँ थे डेका नि भाले चाहिँ वो नभए चाहिँ वो टिन बक्स चाहिँ पाटियो चाहिँ वो प्याक एन्ड अपटी ओके चाहिँ नि तरवार थिए बा खर्ग थिए दिएका नि वो पाँच पिँ चाहिँ भ्याजेको खेन खर हुने कमा चाहिँ भ्याज उठ्यो नि थपियाँ पाँच पिँ चाहिँ उना नि मे पनि त हुकन खन कमा चाहिँ भ्या उठ्यो जग्गा ठेज नि मे पनि त ख्या होला अनि आउन जियो अहिले पाँच पिँसम्म अठार चाहिँ आएको वो छे चाहिँ वो चाहिँ शिलो खोल्न स्वर र टोपिया आको चस्मा चौटिया ठेक स्वर बुझ्ने होला र खनी बेला सुम गेला ठे चाहिँ अश्या खुन जे जोगा आठो उमेरे वया मचबले यानगु उत्पत्याङ जात लुमङ्गी बेले गजाको अनुभव जी आयन बेला चाहिँ ओ टाइम पे चाहिँ बुद्धुर गाडे नि मलाई अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ उबले चाहिँ बुद्धि अठे जी फोजी जस्तै आलुम्नीले न्याइपुटागे माइपुटा हाले म वो चाहिँ मामी मेरो चाहिँ जना याम आउँछ ल साइके उना छोजी क्रेस नै चाहिँ यको सुबा ठगु मुमु इबिया चाहिँ स्टुडियो थेंगा चाहिला ओके नि दिन हेल यको सुबा छिटा नेपा च्यानल यो
परिवार या पाकिन छिटाउँछ चिसरङको मतिनाइ चिसरङ ओहो का योगु सुबा छिटाउन योगु सुबा अलि चाहिँ सुकमी भाजमेज पिन सकिटाउन योगु बिन्तुना सुकुमी भाजुमेजु पि थौया ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग मु पाकथ कलाकर्मी साहित्यकार नाप आशा सफुकुठिया चीफ लाइब्रेरियन भाजु शरद कसा जुना पयगो खनबला छिकपिनको न्याने नेभया भलस कया जुना छिकपिनसँग वेगै विषयले यको खण्ड सिका दिल रहेको आरासा ज्याजोसँग जी सुशील साइन बाया हुनेको उजफाना जुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जुना दिस सुभा